nyuma y'uko abantu benshi mu bihugu byinshi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwigaragambya berekana ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu cya Burkina Faso buyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré, naho abinyujije ku rubuga rwa X yageneye ubutumwa abantu bose bamushyigikiye, aho yagize ati: ndashimira byimazeyo buri munyafurika ukunda amahoro, ubwisanzure n'ubutwari, kimwe n'abaharanira Afurika ihuriweho, bose bahuriye ku isi hose kuwa gatanu tariki ya 30 Mata 2025, bagaragaza inkunga yabo ku cyerekezo dufite cyo kubaka Burkina Faso ndetse na Afurika nshya itarangwamo ubukoloni n'ingoyi y'ubutegetsi bwa gikoloni bushingiye ku nyungu z'amahanga. Ubufatanye bwanyu bukomeye n'iyi myigaragambyo y'urukundo bidufasha gukomeza kwizera ko urugamba turimo rwo guharanira isirangwa n'ubutabera n'uburinganire rufite ishingiro. Ntituzigera twicisha bugufi mu gihe cy'ibigeragezo, tuzahagarara twemye kugeza igihe abaturage bacu bazaba barabohowe by'ukuri. Turi kumwe namwe kandi dufite icyizere cy'uko intsinzi ku ngabo z'ibibi iri hafi. Dufatanyije twunze ubumwe tuzatsinda mpatse ibihugu n'ubukoloni bushya, twubake Afurika yubahwa kandi yigenga. Ibi bije nyuma y'uko mu kwezi kwa kane 2025 ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso buyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré bwafunze bamwe mu basirikare bakekwagaho gushaka guhirika ubutegetsi. Muri bo harimo Frederick Ouedraogo wahoze ayobora igisirikare gishinzwe ubutabera, aho yari gukora iperereza ku rupfu rwa Komanda Ismaël Tohogobu warashwe ku itariki ya 23 Ukwakira 2023, aho yakekwagaho kuba yaragize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi. Undi wafashwe ni Kapiteni Elize Tassembedo wayoboraga itsinda ry'ingabo mu majyaruguru, wafatiwe i Ouagadougou mu nama. Abashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare bashinje abasirikare bahunze igihugu kuba nyuma y'icyo gikorwa perezida w'inzibacyuho Kapiteni Ibrahim Traoré yahise asimbuza abafashwe bose, ariko ntiyavuga umubare wabo. Bikekwa ko bari gufasha n'ibihugu byo hanze birimo Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bwagaye igihugu cya Cote d'Ivoire kuba cyarabahaye ubuhungiro, akaba ariho bateye baturuka. Abaturage benshi bakomeje kwigaragambya haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, biyama ibihugu by'amahanga kureka gushyigikira abirukanwe mu ngabo kuko bashyigikiye perezida wabo Kapiteni Ibrahim Traoré.